Ndahora Lincoln umuhinji w'urutoki ruranganwa na Shango muri Kiruhura omurwashabure rushereta onukanso Kiruhura ngo kwera kumanywa nkense yomere nakoresa mizi kufuyira urutoki rwe ukureba ngo ruragumanura umuhe bitoki by'umurembe okutandika kuhinga urutoki akatungo kushomesebwa ku rugahamishomo ya Vision Group erukubaho buri mwaka ya Harvest Money Expo n'obuhingi n'oburisa program za TV West bagomba batahera bihingi n'abarisa so uba inspired manureba bakora uba motivated kangeze abo abantu bamba bekeza nabo sipoma kugira tize arid area kandi umutumba rwagwe n'amazi menshi so it's impossible but we need to retain water in the soil. Nagira ngo akaba takahinga ahubwo rutoke bitebwa nyuma yo kushomesebwa tikamuhindura intekateka okoruga hante zonka kandi ubwa hati na rureberera kurungi nguko bamushomisi a compost pit around the yanka uzo mlayi meji saka nakuna como no kama masa ugatanzanita kwa tena mu tumba kuba isilali so cyo masa ngo kwa compost pit ngo kiri kuteganitsa barisa bakiruhura no butashemesebwa no kufayo ahamisho monkeje nagira nkurugatandika kuhinga urutoki umuri Kiruhura buri umwe nkimutangaza iyo batuyene bagira ngo Kiruhura tarukwera rutoki ahabwo koma bitabwo kushemesebwa kuyatunjire kukamuyamba kurundi itaka no kuruho rwezo ecyo muhwerire cyango ana bijyana gore ko burikera so no bitinga ku balance no karisa kakasha hano shanga kamara mashanga no byashanga takandira gora so neta kushana umugongo n'ugumwe kugwinita kagwina matanka nkana gona gatakushana Government yemuhweriroho erukumuletera mizi agarukumara kandi ubwa hate natunga sente nyamwenji ezi yabi atari kutunga okurugo mumati ifumule janga kungite rotesa so ati wese no to hinga ana abantu bintu mpamvu bari mbenda ndemesukiriza so entasya kandi food security so tukabura kuchikora hona ndahura tarukuhinga cyonka bitatuye ari umurisa wente kandi ubwa hati akongeraho umwana no kurisa injoki so igipati mpanyene kazi imenina sortoki pakti ya buri yazi gazaho so nazagombora nashanga basumiso umwani nganda gurebaga nagurebera gombora batumisezaho mushaka musha UCDA yatumisezaho yagatoye umwana n'ubwa kabiri cy'ubwego bw'Uganda n'ubwa kabiri oyo zimugwaso n'ikiraho ebirabu namshanje bwo kwezoku Vision Group etireho moreko oguru kumanywa nka Harvest Money Expo aho kutaha muno mutwaro gumwe no kwega no mutwaro gumwe gonga gashoka Paulo tuyamureba